A povodom 6 decenije od osnivanja jedne od najuticajnijih umetničkih grupa na ovim prostorima, Medijale, u Galeriji Radio-televizije Srbije otvorena je izložba pod nazivom Medijala nekad i sad. Originalna snaga i likovno nasleđe Medijale prepoznatljivi su i danas. To pokazuje izložba Medijala nekad i sad, koja istražuje uticaj ovog pokreta i poziva na generacijsku komunikaciju. Pored radova umetnika koji su svojim delovanjem u okviru Medijale ostavili neizbrisiv trag u našoj kulturi, predstavljeni su i radovi savremenih umetnika koji su inspiraciju pronašli u temeljima ovog pokreta. Izložbu prate i videomaterijali. Film je dobijen potpuno spontano od prve supruge Ljube Popovića, Nataše. Film je za 81. godine gde Olja Ivanjicki i Ljuba Popović postavljaju, šetaju izložbom, skidaju izložbu. To je sve bilo u čast Pierre Cardena i to je onako ekskluziva s obzirom da nikad nije viđen. Med i ala, već u razumevanju imena sastavljenog od suprotstavljenih pojmova, očitavaju se značaj i ambicije Medijale kao pokreta. Ovo sudaranje suprotnosti je princip koji je već prepoznat i među savremenim stvaraocima i koji se sada odvija na nivou prepoznavanja već postavljenih dijalektičkih parova koje je Medijala istraživala, kao što su mehaničko i organsko, kao što su red i nered, kao što je istorijsko i aktuelno, a na savremenim stvaraocima jeste da ustanove nove polaritete koje će po ovom principu istraživati. Izložba će biti otvorena u Galeriji RTS-a do 18. juna.